njihov misaoni proces je generalno zakržio. Ali misaoni proces Soraba je definitivno zakržio. Neke stvari su tako gadno zaribale u srpskom narodu da rekoh nekoliko puta, ajde još jednom, ono što je zaribalo, to će morati se odbaci. Sa tim se neće moći nigde. Nego još postoji sentiment kod Srba. Ona kao rekao je da je Srbin. Ja, mi patrioti, ja, patriota, jo. Pusti bre te fore. Moraš se dereš da si Srbin da bi bio Srbin. Moraš se dereš da si pravoslavac da bi bio pravoslavac. Pusti te fore. Meni kod god krene Kenja to, mi Srbi, mi pravoslavci, to trenutka znam da imam funjoru ispred sebe. Ne treba mi ništa više. I kaže Srećko, i on ko kodače dogodine u Prizrenu. Čekaj, za koga? Dogodine u Prizrenu je postala jedna sjajna fora. Mislim, ono, dogodine u Prizrenu, to je odakle. Jevreji su se vekovima pozdravljali u egzilu sa dogodine u Jerusalimu. I to je onako vrlo simpatično. Međutim, Jerusalim nikad nije bio sedište ili središte jevrejskog naroda. Središte jevrejskog naroda je vrlo disperzivno. Na teritoriji nekadašnjeg Vavilona je bilo mnogo više Jevreja nego na teritoriji Izraela. O Rusiji, Americi danas, smešno je pričati, Jevreja najmanje ima u Izraelu. On je bio mesto hrama, Jerusalim. I ništa više, nije bio čak ni versko sedište, niti središte. Vi kad pogledate kroz istoriju jevrejsku, svi neki poznati filozofi, rabini, nisu bili iz Jerusalima. Poznati su bili poljski rabini, filozofi, Mojsije Majmonid, poreklom iz Španije, Spinoza, mislim, beše iz Holandije, nije ni važno. Naučnici jevrejski, niko iz tog područja nije došao. Tako da ono dogodine u Jerusalimu je samo jevrejska dovitljiva fora, a kao što je kod nas dovitljiva fora dogodine u Prizrenu, kao što neće biti dogodine u Prizrenu, ne znam zbog čega, nego baš me interesuje s kojim ljudskim materijalom, sa Facebook ratnicima. Dogodine u Prizrenu. Kad se dignu Srbi na Facebooku, pa kad se dogovore, pa kad krenu dole, su priče za malu decu. Ono što je zanimljivo, što može se prati unazad 10 godina od kako ja pratim mreže, ono što možete da primetite i što je sad zaista zanimljivo, opada, ali rapidno opada, duševno zdravlje srpskih nacionalista. Vi kad vidite rulju koja se okuplja po ulicama da kliče naciji i svemu tome, primetit ćete da tu nešto nije u redu. Vizuelno ćete vidjeti da ti ljudi nisu kako treba. To je jedna ista grupa ljudi, par hiljada ljudi koja podržava sve što bi trebalo otprilike bude patriotsko, što glumi neki patriotizam, što ne znam šta radi, ali je vrlo zanimljivo kako to funkcioniše. Sve gore i gore. Uvek ista ekipa, to za šta god se skuplja, od GMO-a do bilo čega drugog, skupljaju se uvek jedna ista ekipa. Znam ih polovinu u glavu. Znam. I to je osnov srpskog nacionalizma. Na tome ne može se gradi ništa. To je propala priča. Na tome ne može se izgradi ništa, to je propalo. Nema govora. Sad, ovo što sam počeo pričam. Srpski nacionalizam i patriotizam definitivno treba priznati poraz. Usro se. Posle 30 godina se usro. Spao je na dve vrste ljudskog materijala. Na ljudski materijal koji pije neke lekove, ima F dijagnozu, i sa druge strane spao na one koji zarađuju od toga. To je svaki nacionalizam tako završi. To je neminovno, ne samo srpski, svaki završi na to. Vi ne možete da imate ideologiju nacije, ideologiju naroda, a da to ne bude bolesno. Jer imati ideologiju umjesto osjećanja znači rastati se sa precima, rastati se sa onim tihim osjećanjem pripadnosti koje ne traži definiciju. Zamislite sad, vi ste roditelji. Evo, Milka je majka, Željka je majka, pretpostavljam da i Dule, otac nije majka.
Zašto biste morali svom detetu da definišete šta je otac ili majka? To ne potrebuje definiciju. Dakle, organske veze ne traže definiciju, one se podrazumevaju. Ono što je neorgansko traži mnogo objašnjenja, mnogo priče i što više priče, to manje krvi u tome. Ne mislim u krvi u smislu obračuna, nego postaju beskrvni, postaju prazni, postaju verbalisti. I sad, stalna priča da li smo mi uvijek bili takvi. Ja sam siguran da nismo uvijek bili takvi. Zašto? Nisam ja živio u sva vremena, ali znamo za velike podvige srpskog naroda. Oni koji su se popeli na Kajmakčalan ne mogu biti isti kao mi. Znate, vi kad imate hiljade i desetine hiljada koje umiru i bore se, naspram Facebook ratnika, vi vidite da to ne može biti isto. Ok, ne kažem, ljudska zavist nije od juče, nije postala sa ovom generacijom. Gramzivost nije postala, to je opšti pratilac ljudske istorije, to nije nešto što je bilo ko lišen toga, niti je nešto novo. Prema tome, u srpskom narodu i u najbolja vremena, o tome piše Nušić u 1915. Piše o tome kako se zvašao Krsta Smiljanić, general, bori sa svojom armijom da dan ili dva ljudi krvare, da bi se dan ili dva pruga prema Solunu održala upotrebljivom. A šta ide tom prugom? Snose se ranjenici u sneg da bi se generalske švalerke, nameštaj, kerovi potovarili da odu u Solun vozom. Dakle, opačine je bilo uvek. Srbima pripada i Rada Pašić, sin onog lopova Nikole Pašića, a pripadaju i veliki heroji, Dragutin Gavrilić. Sve to pripada srpskom narodu. I nije pitanje da li će toga uvek biti. Pitanje je šta je pretežno. Dakle, uvek će biti i jednog i drugog. Uvek će biti i Obilića i Brankovića. Svaki narod to ima. Pitanje je šta je pretežno u nekom trenutku. O tome se radi. Mi danas imamo definiciju nacije, pa svi vole naciju, pa smo superiorni, pa smo najstariji. Dobro. Ako je sve to tačno, kako nismo spremni poginemo za tu naciju? A kako su ovi naši stari, koji nisu znali za postojanje nacije, ili kao što piše Stevanja Korić, kad Timočka divizija maršira prema Lazarevcu, pa putuju 4-5 dana peške, pa vojnici komentarišu, kaže, kolika nam je ova zemlja. Oni nemaju pojma gde su granice njihove zemlje, a idu da poginu za tu zemlju. Mi danas znamo sve. Štiti nas i brat Putin, car naš. Znamo sve, znamo da smo najstariji, najlepši, najkuratiji. Sve imamo, samo niko nije više spreman da pogine za to. Zato je taj srpski nacionalizam jak u svojim razlozima, slab u odbrani tih razloga. Što pokazuje da nešto nije u redu. To je zato što je neorganski. Na jučerašnji dan su prvi srpski leševi srpskih vojnika bačeni u Plavu grobnicu. Ostrvo Vida. Gde su leševi ovih boraca danas za veru i naciju? Gde su leševi srpskih nacionalista koji drže gore gde god stignu? Čemu pričamo? Šta sad, pametnim pričama ćete dobijete vlast ili ne znam šta. Što je najvažnije, postoje svedočanstva u vremenu. Znate, jedan Milutin Bojić koji je napisao Plavu grobnicu, i ne samo Plavu grobnicu, nekoliko odličnih pesama. Mlad je umro, 25 godina imao kad je umro, pa verovatno i ja sudim tako da bi bio najveći srpski pesnik da je ostao živ. On piše kao savremenik, kao neko ko je prešao Albaniju, ko je borac bio. On piše sa poletom, gledajući to vreme i sasvim sigurno inteligentan momak, sasvim sigurno opažajući i opačine koje se dešavaju u srpskom narodu. Nemoguće da jedan Milutin Bojić nije znao za Radu Pašića i za njegove marifetluke i sve te stvari. A i sa puno sveću da je otadžbina njegova.
Da on brani svoju otadžbinu, a ne Pašića i sve to. Tako da i ta snaga koja se nalazi u... Jedna divna pesma, ako naletite na nju, zove se Belo usijanje. Posljednja pesma Milutina Bojića. Gde kaže, ja neću plakati nad kulama palim, ni u mrtvom domu tugovanke plesti. Ne možeš sa sobom nebo mi odvesti, a ja znam na pesku dići Jerusalim. Jer vetar slobode, moje san i sreća, njim ću da se hranim, njega ću da pijem, a on struji tamo gde ja steg svoj vijem i raste iz moje mišice i pleća. Sloboda raste iz moje mišice i pleća. On ne čeka da mu slobodu da Putin, on ne čeka da mu slobodu da trenutak. Sloboda, kaže, zna na pesku dići Jerusalim. Znači, ja veru nosim u sebi, vera je tamo gde sam ja. Ne u crkvi, ne ovde, ako se ne molim u sabornoj crkvi, nisam vernik. Ti nosiš Jerusalim u sebi. To je to intimno osjećanje koje smo mi izgubili i postali smo onako formalni Srbi. Sve one Srpkinje, pogledajte, punih je Facebook, sve one Srpkinje koje maramu pa u crkvu, pa i Bogorodica, a sljedeća slika, ona u nekom minjaku, šajkača samo što ne ispadne iz gaća i tako to ide. To je moderna Srbija. Moderni vernici, moderni Sorabi. Oni ne shvataju da je život integralan. Pripadaš nečemu ili ne pripadaš. Ne možeš sad da pripadaš jet setu uveče, crkvi nedeljom pre podne, deci popodne kad dođu iz vrtića. Čovjek je integralan, celovit. I to je to. Sad oni hoće da glume 5 uma, nema ništa od toga. Zato će Srbi vrlo loše se provedu, ali nema veze. To smo birali i to smo hteli. Za to smo se borili. Dule veli, imam decu, a ako ih hoće neko, uvek možemo nešto se dogovorimo. Bolje da nešto vajdim nego da ih država satre. Jes, hvala. Što kada prodamo to, pa koliko dobijemo, nema veze. Jeste zezanje, a skoro da i nije. Veli Jozo, samo trenutak, Jozo ide... Evo ga. Pozdrav Milane, iznio bih neka razmišljenja pa bi volio čuti tvoj komentar. Zanimljiva je građanska upornost da se putem dobrih želja pokuša premostiti surova stvarnost. Pa to jedino tako, ako se ne premosti surova stvarnost. Srbi iz nekog razloga, verujem da se Hrvati ne razlikuju ni malo o tome, misle da mogu da otkažu, ono, znaš, kad im se nešto reka, otkažu bolest, otkažu smrt, otkažu siromaštvo, kao turistički aranžman, kao neću doći. To je građanski. Verovanje da se sudbina može zaobići bajanjem. Ako znaš šta je bajanje, ne znam kako se kaže u Hrvatskoj, ali magijom. Da se otera sudbina. To kad ja budem kosmonaut, tad će to da se desi. Zatim kaže Jozo, ta upornost najviše dolazi u izražaja na početku svake godine, barem novih godina ne nedostaje kad se milioni i milioni želja isporučuju budućoj istoriji. Građanin veruje kako istorija nema pametnijeg posla od slušanja i ispunjavanja njegovih molbi. Da, građanin je u centru kosmosa. On sebe vidi u centru kosmosa. Mi se čitav kosmos treba se prilagodi njemu. Svet, kad je građanski, on je nužno građanocentrični. On ne može bude drugačiji po definiciji. Ne znam kako je kod vas, ali ovde najljući nacionalisti, kad se obraćaju narodu, kaže građani Srbije hoće to i to. Kako građani Srbije, ti nacionalista, što ne kažeš Srbiji, ovako ima se radi i ovo treba se desi. Ne nego građani. Zašto? Pa i taj nacionalista je građaner. On je samo građaner nacionalističke provinencije, ali to ti je isti Andrej. Ako nas istorija bilo čemu uči, onda je to činjenica da ona ne mari ni 5% za građanske želje i nade. Uostalom, ona nikad nije ni preuzela na sebe obavezu da se brine o ljudskim snovima, već iste te ljude prepušta da žive u svojim zabludama i maštarema. Vidi, ja sam u građanima uvek video, Jozo, degradaciju kulture. I pre Špenglera, i pre svega toga. Iz prostog razloga što ti vidiš jednu stvar. Primitivni narodi rade isto ono što rade građani. To sam davno primetio. Dakle, pokušavaju da magijom ponište realnost.
verovanjima, željama, očekivanjima, razmišljanjem i tako dalje. I sad u celoj toj priči građanin znači, ako je moje umovanje tačno, znači degradaciju kulture. Jer u vreme kulture nikom ne pada na pamet da magijom otera Turke, ne znam, Mlečiće, nije važno koga, nikom ne pada na pamet da ih otera molitvama. Nego pušku u ruke pa gde se nađemo. Tek građanin, znači, počinje opadanje, počinje vraćanje na vrlo primitivne oblike života. Građanin to jeste, ispod svega onoga što on nosi, ispod rej banki, ispod svega toga je vrlo primitivan oblik života postoji. Koji misleće bajanjem da prevari činjenice ovog sveta. To se nikada desiti neće. Što je najbolje, aj što misli, nego što misle, ima ih u masama, koji veruju da se bajanjem, da će dogodine biti u prizrenu samo ako dovoljno često to budu ponavljali. Tako to ide. Usporedbe s drugim kulturama, kaže dalje Jozo, iz prošlosti, poput antičke kulture, o kojoj imamo najviše sačuvanih podataka, daju nam mogućnost da predviđamo u općim crtama konture budućih činjenica. Međutim, građani ne mari za buduće činjenice, nego slijepo veruje kako je dovoljno na početku svake godine zaželjeti pravednost, sreću i mir, a onima da se pojave jednog nepoznatog dana, samo zato što su zaželjeni, a tako. Imaju obavezu čak da se pojave. Sile koje pokreću sadašnjost, a time i budućnost, poput volje jačega i volje za moći, uvijek iznova ruše i kvare građanske snove o zemaljskom raju. Tamo gdje su nekada bili zdravi nagoni, sada caruju staračka i felaška, ropska raspoloženja pomoću kojih građani tumače svakodnevnicu. Građani nikako ne može prihvatiti činjenicu da je istorija glasnik onoga što treba biti, a ne onoga što bi trebalo biti. Dakle, glasnik onoga što će biti. Tako je. Iako je u dve reči razlika, u te dve reči stoji razlika celog sveta. Ono što će biti i ono što treba da bude. Ono što treba da bude pripada doktrinarima, ono što će biti pripada snažnima, moćnima. Mala je razlika u priči, skoro je da je ne primetiš ako brzo izgovoriš, a tu je sva razlika ovog sveta. Iz tog razloga godine dolaze i prolaze, a građanski snovi nikako da zažive, postaje samo prazna jeka u njihovim glavama. Građanske samoodbrane koje se propagiraju putem medija, samoobmane, izvinjam se, koje se propagiraju putem medija u opreci su sa činjenicama života. Građani slave istine koje podešavaju prema svojim potrebama dok preziru činjenice, jer život kao slijed činjenica ne može se opozvati nikakvim mišljenjem. Često smo pričali o Cezaru po tvojoj proceni koliko nas godina ili decenija dijeli od pojave prvi Cezar u Americi. Ja mislim da je populizam počeo, da je Trump nagoveštaj, da će prvi sljedeći američki predsjednik biti nešto kao braća Grah. Dakle, pola veka. Do pojave Cezara, možda malo jače. Eto, to je moja procena. Ako tražiš baš u godinama da... Jer mislim da će se u Americi desiti da je Trump možda i prvi nagoveštaj da bi američki predsjednik mogao da dobije treći mandat. Evo, živi bili pa videli. Probaće se sa proizvoljnim vladanjem. Probaće se iskorak iz procedure. Da se vidi kako to sirotinja raja prima. Iskorak iz procedure. Običnom čovjeku procedura ne znači ništa. Ozbiljnom čovjeku procedura je sve. Sad, to ćemo vidjeti. Ali to je to, što kažeš, činjenice ovog sveta nikako neće pobeći pred građanerima. To je naravno tako. Šta si dodao, Jozo? Samo jedan trenutak. Poznata ti je Senekina misao da istorija vodi onoga koji hoće, a vuče onoga koji neće. Isto tako Špengler kaže da cezarizam neće srušiti demokratiju nagovaranjem i uvjeravanjem, već silom i snagom krvi. U vremenu u kojem živimo, građanin se ne usuđuje misliti izvan ideoloških ili interesnih matrica, a veliko pitanje je da li je sposoban za takav pothvat. Građanin je već uveliko zakasnio za tako nešto i sam je sebe osudio na život kojim će upravljati misaone matrice koje su zadate i koje se propagiraju putem medija, a plitka i površna misao još dugo i dugo vremena će ispunjavati balkanski eter.
Sagovornika u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni koji su voljni pljuvati po Titu i propalom socijalizmu ima napretek, kao što će sutra kad zacaruje cezarizam biti mnoštvo onih koji će istim žarom pljuvati po demokraciji. Slikovito rečeno, balkanske priče podsjećaju na čovjeka koji se usred zime žali na ljetnje vrućine. Odlično poređenje. Odlično poređenje. Danas u realnom vremenu gotovo da je nemoguće pronaći dostojna sugovornika bilo iz akademskih, bilo iz političkih krugova koji bi javno govorio o kraju demokratske epohe. Još je teže naći čovjeka koji ima ideju o tome kako se pripremiti na nivou zajednice za nadolazeću epohu, koja će vjerovatno u svakom pogledu biti okrutnija od ove koje je sada na zalasku. Trula i pokvarena misao, ispunjena nadom, prožimlje sve sfere građanskog društva, kako u bazi, tako i u nadgradnji. Ta misao proteže se od sitne gradske boranije pa sve do sterilnih akademskih krugova. U ovom momentu teško je pronaći pojedinca koji je spreman hladno razmišljati na nivou epohe. Hladnoća političkog uma odlika je vikinškog, a ne slovenskog čovjeka. Znaš što je interesantno ovo što si rekao da jedna misao, dakle šta spaja lumpen proletera i profesora fakulteta? Šta spaja policajca i lopova? Šta spaja, dakle, vera u demokratiju? Interesantna stvar, sve drugo ih razdvaja, samo vera u to da narod ima u sebi nešto čime pravilno bira. To je mističkog porekla. Narod u sebi zapravo, u stvarnosti, nema ništa čime bi razumeo politiku i pravilno odabrao. Pokojni pukovnik Rade Rajić, jedan divan čovjek, svakako bolji čovjek nego što sam to ja, je imao svoju teoriju da narod ima kolektivitet koji je nešto drugo od zbira pojedinaca, da ima kolektivno nesvesno, što narod zaista ima kolektivno nesvesno, ali nisam siguran da ima kad je u pitanju demokratija i razumevanje politike uopšte. I on je sad kao, ajde, narod je ponovo glasao za Vučića i ove 2014. Kaže, to je narod rekao, hajde još jednom da nam damo šansu. I to pa onda još jednom, pa još jednom i onda dolazimo do apsurdnosti čitave teze o tome. Moramo da se suočimo sa tim da ili je kolektivno nesvesno idiotsko, pa stalno biram učitelja za šefa, ili ne postoji. Ono u čemu smo ujedinjeni, gde su čak Srbi i Hrvati, eto, ratujemo između sebe, barem verbalno ratujemo stalno, a ovako kad se ukaže prilika, u čemu smo ujedinjeni? U demokratiji. I Srbi i Hrvati jednako veruju Deda Mraza. Nije li to apsurd da narodi koji su veoma bliski, verovatno i krvno bliski, ne ulazeći u to ko je od koga postao, to potpuno nevažno, vratimo se korak nazad. U neka pravremena smo bili isti narod. Narod koji je krvno blizak, kulturno blizak, jezički blizak, koji razume iste fore, smejemo se istim filmovima i tako dalje. I ne možemo na tom temelju sličnosti da pronađemo razlog da ne budemo neprijatelji. Dakle, toliko sličnosti i ne možemo da pronađemo nikakvo zajedništvo. Ne mora to bude zajedništvo državno, nego prosto onako, trpeljivost, ali zato u fantomu, u demokratiji nalazimo zajedništvo. Potpuno idiotski. Znaš, da te neko probudi, mislio bi da je to nemoguće. Da si zaleđen, pa te neko sad dozove posle 100 godina, mislio bi da je ovo potpuno idiotija, potpuno ludilo. Da narodi koji se ne trpe između sebe, ali eto, obožavaju demokratiju jedni i drugi. Sad kad bi s Orabima, za Hrvate ne znam, možda su oni drugačiji, poslušniji su. Poslušniji su, ali s Orabima sad kad bi rekao, stvarno nema smisla, ajde ne idemo na izbore. To bi revolucija izbila. Svako govno da ima pravo da kaže šta ono misli na biračkom mjestu. Tako to ide. Kaže, dok Sloveniji ne prihvaćaju ništa manje od nebeske pravde i moralne pobjede, dotle se Vikinzi zadovoljavaju zemaljskom pravdom i političkim pobjedama. Dok je tome tako, nije teško predvidjeti ko će stvarati istoriju, a ko će biti samo njezin objekt, čije će glava da puca. Tačno. Svoje dijelo Čovjek i tehnika Špengler završava riječima časni kraj jedino je što se čovjeku ne može oduzeti. Međutim, kada su u pitanju balkanska plemena, tada čast pada u vodu, a tragičan kraj jedino što se balkanskom čovjeku ne može oduzeti. Odlično. Ti si
izrekao nekoliko tako briljantnih misli danas. Tačno, nama se tragičan kraj ne može oduzeti. Milane, kako pripremiti pojedince i zajednicu za nadolazeći cezarizam i surove činjenice koje će ga pratiti kad imamo truli ljudski materijal koji nas okružuje na svakom koraku, koji još zauzima ključne pozicije u društvu i državi? Ja to vidim ovako. Dakle, nemam dobar odgovor. Moj jedini odgovor je razdvojiti trule i zdrave jabuke. I zdrave jabuke se spasavaju, a trule šta im bude. Ja kad bi bio, ne znam, na Vučićevom mestu, ne bi mogao spasiti ceo srpski narod. To je nemoguće. Više se ceo srpski narod, o celom Hrvatskom neću ne govorim, ne može se spasti. Mora se spasiti ono što je zdravo. Za moje pojmove, kakvi su da su. Ti si ono što vredi spasavati, a ne domoljubi. Zašto? Za budućnost su važni ljudi koji imaju upotrebljivu glavu. Oni ljudi koji nemaju upotrebljivu glavu moraju da se sklone ne samo iz procesa odlučivanja, što je bio minimum neki, nego uopšte moraju se otpisati kao balast naroda. Dakle, napraviti korak iz nacije, ponovo preći u narod, napraviti korak nazad i iz tog naroda odstraniti sve što je bolesno. Dakle, uskratiti pravo, sad ja ne znam kako u Hrvatskoj stoje stvari, ali uskratiti pravo novopravoslavcima, novosrbima, da oni objašnjavaju šta je srpstvo. Ograničiti ih istorijski. Sad će meni neki lopov koji juče postao Srbin i pravoslavac da objašnjava šta je pravoslavlje i šta je srpstvo. To je bolesno. To je bolesno. Prema tome, vredi spasavati ono što može da se spase, što ne može da se spase, aj zdravo. I to je to. Pošto u ovom trenutku onaj ko bi mogao da spase, nema tu moć da spase, onda mora se povući u enklave. Ne može da ograniči lajavce i one grudobusadžije koji su udaraju u grudi patriotske, ne može ispreći, nemaš moć. Korisni su vlasti, vlast ih pušta da kenjaju jer su veoma korisni u debilizaciji i pasivizaciji. I onda, naravno, šta ti ostaje? Da se zatvaraš u enklave duha. Ja ne vidim u ovom trenutku bolju mogućnost. U nekom drugom trenutku možda će se otvoriti mogućnosti, ali u ovom trenutku nema druge mogućnosti. Ovo je plafon. Trenutak kaže, u filmu Dorotej razbojnici napadaju manastir, gađaju zapaljivim strelama i izbija požar. Dok vojnici se kolju na bedemima, dotle crnorisci se usrdno mole u crkvi da Bog otera čudom razbojnike i pošalje kišu da ugasi požar. Čelnik Dadara ulazi u crkvu i vikne napolje i kopve u ruke, svi ili će bič da radi po vama. Te česnješe skrušeno pohrliše, česnješe i skrušeno pohrliše da gase požar. Eto, takvi su i danas mantijaši, babetine obične, kaže Nebojša. Babetine obične. To su ti, samo što to više nisu mantijaši, nego su to sorabi. Nacija koja se moli da sva zla ovog sveta nestanu, kao vladika Danilo, kad se moli Bogu, kaže, provedri me iznad Crne Gore, otklon od nje munje i gromove i smućenje oblak gradonosni. Tako i to. Moliš Boga da ti reši problem, onda moliš Rusa da ti reše problem, a tvoje je samo da izbacuješ patriotske parole koje mi se gade. Što kaže moja ćerka, groze mi se. Tako i to. Kaže Mila, baš volim da slušam poruke od slušalca iz Hrvatske, retko pametno dete, pozdrav. Zapravo i ne znam da li je dete, ali on moj kolega, politikolog, i ono što je zanimljivo i među politikolozima i uopšte u narodu, i kod Srba i kod Hrvata jednako, verovatno i kod Crnogoraca, što je za Crnogorce posebno čudno, naturalizam je nekako ispao kao mogućnost razmišljanja. U tim pravcima ti ćeš u Srbiji naći najviše, recimo, društvenjaka koji su kantovci. Jer Srbi mnogo vole onanišu na moral i onda svi su za moral, pošto je Kant, propovednik morala, suštinski jedan seronja, ali nema veze, on je veliki propovednik morala, znaš, zvezdano nebo nadamnom i moralni zakon u meni i tako.
sranje jedno, da je došao neki vojnik da ga išamara, odučio bi ga od toga, nego je bio udobno, znaš, zaštićen, sedeo i srao i to tako ide. Genije s dupeta. Srbi su ti, pa 80% društvenjaka, filozofa srpskih, naročito su kantovci. Mnogo Srbi vole moralisanje. Od komšiluka pa nadalje mnogo vole moralisanje. Srbi su takav narod. S druge strane imaš drugačije narode. Znaš, mene čude Crnogorci. Jer oni su imali za uzor, za kulturni uzor Njegoša koji je naturalista. Jedna od retkih pojava među učenim Srbima, a da je naturalista, to je bio Njegoš. Vrhunski naturalista. Koji nimalo ne zaostaje ne zaostaje za ovim vikinškim naturalistima. Njegoš lepo kaže, vuk na ovcu svoje pravo ima, kad Tirjanina slaba čovek. Crnogorci to i kažu, ko se za svoju glavu ne boji, s tvojom može radi šta hoće. Otima se tamo gde se ima i to je Crnogorci. Kako su oni postali mlitaji, to mi nije jasno. Ja razumijem za nas. A mi nije jasno za Crnogorce su postali mlitaji. Da su oni postali apstraktni popravljači sveta. To potpuno, meni je svaki Crnogorac koji je neki tako moralista karikaturalna pojava. Kakav moral, kakvi bakrači, ovaj svet počiva na sili i na moći. Da li to mi hoćemo da vidimo? To nema veze. S druge strane, ti silu i moć zaista možeš da ocenjuješ u moralnom ključu. I to je legitimno. Može da se ocenjuje da li su sila i moć postupili moralno ispravno, nisu postupili moralno ispravno, ali ne možeš time da ih ukineš. To je ono gde se mi varamo. Ti misliš ako si negde moralno porekao nešto da si ga i ukinuo. A to su dve različite stvari. To su dve potpuno različite stvari i nemaju veze jedna s drugom. A mi ne možemo da ih razdvojimo. Nekako nam fali mehanizam da razdvojimo to. Zato kažem da se vrati na ovo. Meni je karikaturalno kad slušam ili što kaže Njegoš ratarima lavi postadoše. Kako smo mi postali ne ratari, kako smo postali ovce od lava. Jer onaj narod koji je prešao Albaniju, zanemarimo u ovom trenutku razloge. Da li je to trebalo, nije to trebalo. Ja lično mislim nije trebalo, ali to uopšte nije bitno. Hoću kažem, da li je taj narod bio narod lavova ili narod ovaca? Kako smo mi kao potomci takvih lavova postali ovce? To je pitanje na koje odgovora nema. Tu se ne može ništa. Bojim se da se lavovi odgajaju, a ne ubeđuju. Vi sad ne možete nekog da ubedite da bude lav. Morate ga odgajite od deteta. Od deteta, što kaže jedan moj prijatelj. Onog dana kad dete otrpi da mu neko opsuje majku, od tog dana je izgubljeno za život. Opsuje mu neku majku, on kaže sam te bilo i to je to, taj izgubljen za život, taj nikad više čovjek neće biti. I to je velika istina, tome se nema šta prigovoriti. Kaže, Leka, Gosan Milane, ubeđen sam da način spasavanja pojedinaca postoji. Možda bi moja ideja delovala nekome utopijski, ali rešili da podelim sa vama. Osnivanje komune je jedini spas za one ljude i porodice koji vole individualizam i misle svojom glavom. Kad bi se ljudi udružili na određenoj površini zemlje, izgradili kuće i uspeli da organizuju život kao što je to u kibucima van sistema, mislim da bi uživali i bili srećni. Jedino tako se ostaje osuđeno na propast. Ja mislim da je to kod Srba, nemoj mi zameriti što ti kontra, mislim da je to kod Srba nemoguće. Kibuc bi funkcionisao do prvih neopranih sudova, a onda bi bilo priča na kome je red da pere sudove i gotova svađa. Prva sijalica koja crkne na kome je red, da je promeni, nije važno rekupi. Vrlo brzo, ali pretpostavimo da bi u takvom projektu učestvovali ljudi koji su voljni da prebrode tolerancijom takve neke etnopsihološke situacije. I ja mislim da bi to bilo rešenje. I
bez obzira koliko bi te komune bile male, kao neke zadruge seoske, kada bi to radili ljudi koji su vredni, radni, skromni pre svega, to bi moglo da zaživi i to bi moglo bude rešenje. Ostaje pitanje ovo. Da li bi država to mirno posmatrala? Da li bi mirno posmatrala kako se slobodni građani formiraju, slobodni ljudi, formiraju ispred nosa i koliko ona uopšte želi slobodne ljude? Ja mislim da bi policijom razvalili to. Ne sami, zabole Vučića za to. Dobili bi naređenje, nemoj tamo mi neko oaze slobode pravi, aj to Vučko da razbijaš tamo ta govna i to. Ja to tako mislim, ali ko se odluči za tako nešto mora bi bude spreman i na tu vrstu konfrontacije, sukoba, trpljenja. I to spada u te komune. Tako da si verovatno u pravu. Kad se sve sabere i oduzme, to je to. Hvala vam što ste bili sa mnom. Gledamo se, ako ne bude epohalnih događaja preko vikenda. Jebi ga, kako možda znaš. Prošli vikend ja nisam mogao držati, emisija Epoha je direktno komunicirala sa Vučićem čitavi vikend, a ja propustio. Hvala vam što ste bili sa mnom. Slušamo se u ponedeljak u redovnom terminu, ako baš ne bude nečeg posebno. Prijatno. Dobar dan, slušate emisiju Dnev Srbije, ja sam Milan Milenković i... Majice se lep. Od tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažeš. Svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I da si ti muzičar. I 200.000 novih radnih mesta. Puštaj neku muziku, neko nam upada u program. Gde baš ovo nađe? Ko laže, taj i krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, Bravar je bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulaska u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš 3 obroka dnevno. Nego ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si idolno? To je to, poštovani slušalci. Dobar dan, dobar dan, dobar dan!